Kumbashi spa Andrew Pongut ki breu ki bawan sngolam bat banduai. Haka jingle niam ya breu hasnong Mariampur kabadon hak haput asa Megalia haki lumgaro kila yap ler klem te breu shu hadin ba kila ba mega jingta dokha haka shipau terik jamang. Kini ki dokha ki de ki balawan shalana Assam ki bala de kenrai haki yau ki han haka ni kathan. Kita ki breu kila bam da ka jingta dokha haka ta ka yeng ya breu ki de ki bana kasnong adok gre bat kharkuta. Lakir mare kita ki bayo obi na ka jingta dokha chiki jaka sumar. Grouping Marak President Kaseng Achek Organization for Social Welfare ula kerpat ki bor Senshar District bakin Penlong da kajing tokit. Haka juga por ula da waru naka Food Safety Department juga Sorkar Jela ban Penlong kajing pet sani bha ki dokha bat ki siar ki bawan na Assam pandi haki yau ki hat hari longgaro. Ulong bagani kadi kasin ka baar bakum kani kalaja baki breu ki yo bi naka do siar ba dokha ki bawan na Assam.